Κανείς δεν μου είπε όταν ήρθε στην Αλβανία ότι θα έχω έναν στοιχειώδη προϋπολογισμό έστω ενός 1.000.000 δραχμών. Kur erdha në Shqipëri, askush nuk më tha se kisha për të patur një buxhet, qoftë dhe simbolik, qoftë 1.000.000 δραχμή të postës. Ευτυχώς είχα την ανεξαρτησία μου από το πανεπιστήμιο που χρειάστηκε να παραιτηθώ. Për fat të mirë kisha pavarësinë time personale me të ardhurat që siguroja nga universiteti και në vazhdim u desh që të jepja dorëheqje. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια πρέπει να ζητιανεύω, να ζητούμε βοήθεια. Gjatë gjithë këtyre viteve pra duhet që të lyp, të kërkoj ndihmë. Πρέπει να σας εκμυστηρευτώ ότι στη φύση μου ήμουν μάλλον δειλός, λόγω ευγενίας από το σπίτι μου. Δυσκολευόμουν να ζητήσω. Çfarë t'ju them? T'ju them që personalisht si karakter kam qenë i ndrojtur. Për shkak edhe të kulturës që mirja në shtëpi, isha i ndrojtur për të kërkuar. Ίσως να ήταν και θέμα, πώς να το πούμε, υπερηφάνειας να μην το κάνω. Ishte edhe çështje krenarie kjo, që të mos bie. Αλλά εδώ απευθώς λέω τα πάντα θα τα κάνουμε για να προχωρήσουμε. Po për këtu, për në Shqipëri, të gjitha i bëra dhe i thash vetes që duhen bërë të gjitha, që të mund të ecim përpara. Ίσως έχετε ακούσει ένα, τέλος πάντων, χαριτολόγημα που χρησιμοποιώ και λέω ότι θα βγάλω μια κάρτα visit και θα βάλω επάνω Αρχιεπίσκοπος Ταδετάδε, ομότιμος καθηγητής Ταδετάδε, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Ταδετάδε, διεθνής ζητιάνος. E kemi dëgjuar që do të them shumë çka për të nxjerrë një kartë vizit ku të them kryepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, profesor në këto katedra, edhe antar nderi i akademive filan dhe në fund të shtoj lypsar ndërkombëtar. Δεν έχω μετανιώσει, δόξα τω Θεώ. Nuk jam penduar për këtë gjë, lavdi Perëndis.